Terima kasih banyak Sapo sudah klik video ini, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Selamat menonton. Enjoy. Tadi berada di sawah, lihat motor temanku. Terjepit anu beca guys. Beca guys. Berarti kepala guys. Aku lagi di sawah guys. Lagi di sawah guys, luar negara sama anu guys. Tolong guys, sudah pas tinggi guys. Nasa ya, nasa kahon doon na mga. Demi sebuah rupiah untuk istri di rumah, rela mandi lumpur, banyak gas, banyak rezeki. Oke, lanjut, dan follow.